खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 नभेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्म। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव जोबोरैनो सानाय सुनाय जानो हागौ, देहाखौ सुख मोननाय नङा। वृष राशि। मोजां खामानि मावनानै बयजोंबो बाख्नायजानो हागौ, जोबोरैनो मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। मानिबा जाहोनाव नोंथांजों सोरबा सुथुर जानो हागौ, सांग्रां जानाया मोजां। कर्कट राशि। आखायाव रां रुफा फैनो हागौ, बेफार फालांगि बायदियाव जोबोरैनो मुलाम्फा जानो हागौ। सिंह राशि। धोन जोबस्रांनो हागौ, सोरनिबा दाहार लानो गोनां जानो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कन्या राशि। धोन दौलत आरजिनो हागोन, आखायाव रां रुफा फैगोन, जोबोरैनो मोजां सान। तुला राशि। न'खराव बिफानि गोजोन सुखु फैनो हागौ, सुखुयै समखौ बारहोहरनो हागोन। वृश्चिक राशि। गोसोआव साननायफोरा जाफुंजोबनाय नङा, गोसोखौ असान्ति मोनबाय थागोन। धनु राशि। खामानि दामानिफोरा माब्लाबाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ मेंखांनाय मोननो हागोन। मकर राशि। जोबोरैनो सुखुनि सान जागोन, सुखु गोजोनै थाबाय थानो हागोन दिनै नोंथाङा। कुम्भ राशि। जोबोरैनो मोजां सान जागोन, धोन दौलत मोननो हागोन दिनै नोंथाङा। मीन राशि। हरखाबै माजोंबा सोगदावनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया मोजां जागोन, गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পচন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।